Te das cuenta de que no es una mala racha y es tarde. Te grita. Te culpa por la difícil vida que tenéis. Es tarde. Discutís. Fuerte. Pasan los segundos. Pasan los minutos Sientes que te apagas. y ya no puedes hacer nada. Se acabó. ¿Y si tienes la oportunidad de volver atrás en el tiempo? ¿Qué harías? Es tu vida. Es tu elección. No dejes que nadie acabe con con uno de nosotros. los dos. And I'll use you as a warning sign that if you talk enough sense, then you'll lose your mind. And I'll use you as a focal point, so I don't lose sight of what I want. And I moved further than I thought I could, but I missed you more than I thought I would. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. It taught some sense to me. And I'll use you as a makeshift gauge of how much to give and how much to take. Oh, I'll use you as a warning sign that if you talk enough sense, then you'll lose your mind. And I found love where it wasn't supposed to be, right in front of me. It's got some sense to me. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos sido, entonces, ¿quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién?